Assalamu alaikum sayıqlı seyirciler, Milli Telekanalında haberler, stüdyada men Abdullah Josman çalışam, bugün programımızda. İslamterik rayonun Şeyh Eli koyunu sakinleri suv meselesi rahatsızlay. Ahmetjit'te merkezi rayonun sakinleri yollarının vaziyetini şikayet edeler. Ivan Franko adlı kitaphanede yanı kitabının takdimnamesi olup geçti. Bu ve diğer mevzular bizim yayınımızda seyretiniz. Bugün Kırım'ın yol başçısı Sergey Aksyonov milletler ara münasebetleri ve sürgün olğan gражданların işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Zaur Smirnov'nin görüştü. Görüşü çerçevesinde Ahmetjit'teki Cuma Cami kurulcılığı, yer uçaskaların verilmesi ve diğer mevzular hakkında söhbetleştiler. Milletler ara münasebetleri noktayı nazarından Kırım'daki vaziyetini müzakere edilmesini Sergey Aksyonov ve Zaur Smirnov repressiyaga uğragan halklarının реабилиштирүүі haqda Prezident emiri omurga keçirilүү çarelerden başlandı. Мы занимались строительством жилья, мы занимались строительством дорог в массивах компактного проживания, мы занимались строительством сетей газоснабжения в двух поселках, зажгли факел, для этого люди годами сидели без электроснабжения, люди годами сидели без газоснабжения. Абсолютно была четкая работа проведена по стабилизации межнациональных отношений. Devlet Milletler Komitetinin rehberligi Cumhuriyet yolbaşçısına Kırım'ın mekteplerine endi Kırım Tatar tilinde 40.000 derslik yetkizildi. Dini bayramlar rahatlık günleri oldular ve bu çoğusu Kırım sakinleri ile algıçlana. Sübet geçişatında Kırım sakinleri için keskin sayılgan toprak meselesi көтерildi. Мы сегодня проводили совещание рабочее по поводу выделения земли людям, которые попадают под действие закона, который был в декабре принят. Это в том числе касается части людей, которые на самозахватах стояли. Дорожная карта подписана Министерством земельных и имущественных отношений с муниципалитетами. Эту программу надо завершить в ближайшее время. Руслан Исмаилович курирует этот вопрос. Около 5,5 тысяч человек должны получить земельные участки бесплатно, как и было указано в законе. Я прошу вас тоже осуществлять контроль непосредственно над осуществлением этого мероприятия. Это поручение будет выполнено, уже разработан нами порядок обеспечения земельными участками, порядок использования реестра, тот, который мы в течение практически года формировали, поэтому максимально прозрачно, и только те люди получат земельные участки, которые имеют на это право, не дадим никаких возможностей для спекуляции, для злоупотребления. Большинство этих людей, и спасибо им, действительно, они сами приняли решение о сносе своих построек, и за это огромное спасибо, за то, что они соблюли в данном случае все законодательные нормы Российской Федерации, и это, конечно, тоже должно учитываться. Заур Смирнов Cumhuriyet yolbaşçısına minnetdarlık bildirdi ve Rusya prezidentine Ahmetjit'te Cuma Cami kuruluvu meselesini çözgeni için teşekkürlerini yolladı. Продолжает работу тяжелая техника, закончены все проектные работы, проведены все работы по экспертизе. Очень хорошие отзывы, Сергей Валерьевич, и большие слова благодарности за телеканал Миллет. Выходим в ближайшие дни на спутниковое вещание, будем покрывать всю территорию Российской Федерации, будем покрывать всю территорию Восточной Европы, Турцию и всю Центральную Азию. Поэтому я считаю, тоже это для нас прорыв. Мы получаем как бы еще один инструмент для объективного освещения всех тех событий, о которых мы с вами сегодня говорим, от тех, которые происходят в Крыму. Также мы до 21 апреля, это будет у нас, кстати, праздничный день в республике, День возрождения реабилитированных народов, выпускаем в эфир радиостанцию FM, это Ветан Седасы, это тоже от телерадиокомпании Миллет, будет крымско-татарское вещание. И также я считаю, что большой прорыв. Bundan gayrı Zaur Smirnov halklar dostluk evi işaqta esabat berdi. Bugün Buydarya Yarımada'nın aman eposu milli medeni cemiyetlerini birleştiriyor. Sübet vakitinde mesken alınuf meselesi de anıldı. Хотим 21 апреля порядка 20 квартир заселить в городе Симферополе. Это будет под репрессированные народы. И к 18 мая мы хотим 90-квартирную вторую очередь дома полностью заселить. Сейчас исправляя те ошибки, которые у нас были в прошлом году, делаем так, чтобы люди уже заселялись и получали полностью готовое жилье. И не только будут крымско-татарские семьи получать квартиры, будут и представители других реабилитированных народов. Мы нашли формулу. У нас армяне, болгары, греки, немцы, все, кто попадает под указ президента, будут в таком виде обеспечены жильем. И 18 мая, Сергей Валерьевич, также дата, которая у нас сейчас на пороге, мы к ней активно готовимся. Бахчисарайский район, станция Сирень. К 2019 году, это будет 75-летие депортации, мы откроем весь комплекс. Но сразу хочу сказать, что мы закладываем в основную идею комплекса – это возрождение народов. Да, мы сохраняем память,
мы сохраняем историю, но мы понимаем, что нужно идти вперед, нужно развиваться, нужно репрессированные народы должны быть реабилитированы. Главная задача вашего комитета — сохранить мир и уважение в Крыму между людьми разных национальностей. Заур Смирнов хабар етті кешімді Хыдырлес байрамына азырлық кете. Байрам майысының учинде эвелки ерде Ахмеджит бақчасарай yolunda keçecek. Галибе күніне есе Гагарин адлы İsraat бақчасында да бір қошма стелла açılacak. Анда Крымда doğan kahramanlarının adları yazılacak. Мы, кстати, привлечены 7 числа к суду как сторона по запрету Меджлиса как экстремистской организации. Будем полностью здесь поддерживать сторону обвинения, готовим все материалы. Считаю, что Меджлис утратил право называться крымско-татарским. Действия по блокаде Крыма, действия по организации вооруженных формирований незаконных экстремистских организаций, которые происходят в Украине при непосредственной организации Меджлиса, при его участии, конечно же, давно уже перестали давать ему право называться крымско-татарским. Я уверен, что такая организация в Крыму и в Российской Федерации должна быть запрещена. Мы будем это отстаивать в суде. Субет devamında diğer mühim meseleler de көтерілді. Оларның әксерiyeti репрессияға оғраған халқларының реабилиштирүү вақытта президент эмiri өмірге кечирилүүі ile bağlı. Açıq Qırım Serlevalı turistik forumda turistik sanın xadimleri, Akimiyet ve belediye memuriyetler vekilleri endi ikinci kere toplaştılar. Forumның esas maqsadı yaz mevsimi arifesinde Qırım kurort hizmetlerinin taqdimnamesidir. Turizm boyunca konferensiyani bizim muxbirimiz Ayşe Shilakova da ziyaret etti. Yaltada Açıq Qırım adlı turistik forumu olup geçi. Anda Rusiya Federasyasının çeşit regionlarından 100'den ziyade turistik şirketlerinin vekilleri iştirak eteler. Forumның esas maksadı tur industriyada en aktual suallerinin müzakere ettiği için iş meydanının kuruluşu, tur operatorlar ve turistik bazarının iştirakçileri arasında müzakere için onaylı şarayetlerinin yaratılığı. Zira Fatiyeva'nın şirketi turistik işinde 15 yıldan beri. Geçenleri onlar online servis sahasında çalışmaya başladılar. Zira hanım bu faaliyeti hakkında tarif etti. И предоставляет весь перечень услуг не только туристу, да, который может у нас забронировать от отеля до столика в ресторане, музея, такси и всего прочего, да, всех сфер услуг, но и мы взаимодействуем с ательерами, оказываем им информационные услуги. Mesken ayırgan Umum Rusiya online servis xadimi Oksana Shustikova forumda ilk sefer bulunmay. Kadının bildirgenine göre turistler Krasnodar kurortunda degildi, Kırımda rahatlanmağa istegenlerini kaydetti. Mesken'in insanlar geçken senenin noyabrinden seçip başladılar. В прошлом году в основном запрос был популярный в интернете «Отдых в Крыму». То есть турист российский, он плохо знал Крым, он не выбирал конкретные города. Сейчас же именно набирают в интернете преимущественно это отдых в Ялте, отдых в Евпатории, отдых в Севастополе. То есть это вот именно города, которые больше всего сейчас ищут. Forumның musafiri, telejurnalist, mediatexnologiya ve sanat mektebinin prezidenti Arina Sharapova konferensiya iştirakçilerine bu sene Rusiya sakinleri Yarımadadan nelerini beklegenlerini aytdı. Beli alıp barıcı tasil turizm iqtisadiyetinin bir kısmı olganını bildirdi. Фундамент заложить образовательный сектор, потому что образование в данном случае несет под собой как бы два направления. Это работа с туристическим менеджментом, туристическим персоналом. Это один образовательный аспект, который абсолютно необходим, потому что такие понятия, как эффективная работа, она закладывает в себя такие понятия, как коммуникация, умение общаться. Matbuat konferensiya çerçevesinde Kırım Cumhuriyeti Nazirler Şurası'nın reis muavini Ruslan Balbek bildirgenine göre Yarımada'nın turizm sahası hükümiyet nezaretinde buluna ve onun inkişafı hakimiyetinin esas vazifelerinden biridir. Bugünkü günde Kırım'da tur operatorlar birini yaxşı anlap beraberlikte kurort servisini yüksek derecede takdim etmek maksadı ile çalışalar. Bundan gayrı forum iştirakçileri beraberlikte turizm sahasını faydalı yapmağa niyetleneler. Vice-premier aytkanına göre memlekette yerleşken bütün diller ağları birleşip turistik şirketlerinden bağ tutmalılar. Туроператоры – это вот та фабрика, которая формирует туристический продукт и соединяет коллективные средства размещения. То есть вот то, что для нас очень важно, является приоритетным, это авиасообщение, потому что по итогу именно авиасообщение дает цикличность, так необходимую для коллективных средств размещения, чтобы по итогу иметь возможность прогнозировать заполняемость, привязываться к цикличности и по итогу не допускать простоя номерного фонда.
Кырым Жумхуриятынын курорт ве туризм назиры Сергей Стрельбицкий хабар эткенине көре, назирликте дин туризм инкишафы боюнча иш группасы тешкил олунду. Кырым ханларынын жоллары боюнча адлы мусульман турдан гайры да бір Пасха в Крыму адлы лейха ишлениле. Министерство готово оказать любую информационную и организационную поддержку всем конфессиям, у которых в течение года будут большие религиозные праздники. На наш взгляд, это то, чем богат Крым, и мы должны объявить на всю страну, что действительно и Пасху, и Курбан-Байрам можно праздновать в Крыму. Поэтому мы будем конфессиям оказывать всяческую поддержку. Курорт назирлигинин билдиргенине көре, майыз байрамларына Кырымга чоқ туристлер келмесі беклениле. Чүнки ярымадамыз эн көрүмлүү көшедір. Бу сене энди 203 бин турист Кырымны зиярет еттилер. Бу миқдар кечкен сенеге бакканда 3%га артта, деп билдирди Назир Сергей Стрельбицкий. Беле болганы киби Кырым боюнча чокусу туристлер ялы бою тарапына жол алалар. Экинчи жерде эсе Кезлек ве Шарх көшесидир. Айша Шулакова, Виктор Еланцев, Миллет үчүн. Ялтада Ливадия районында yol қысымыны ғайрыдан тіклемек үчүн ишлер алып барыла. Yolun қысымы 2 ел эвел ер қопқаны себебінден зарар көрді. Бу ишлерге Кырым Жумхуриятынын бюджетінден 114 миллион рубль айрылды. Ер бозулған ерде эпысы керекли техника чалыша, келечек автода бургу ярдым или 25 метрлік миллер, яни свай деген борлар ерлештірілежек. Завезем ряд... Bundan gayrı tayama, divарлар, donatılması için bir sıra konstruktif kısımlar getirildi. Meydanda gerekli kadar adam çalışa. Mudetlerge koruya 90 gün devamında episi işler becerilecek dep ümit etim. Yolunun Ялта-Гончарна қысымының тамеріні 90 күн devamında yüklemek planlaştırıla. Кырым Жумхурiyet Devlet Şurası'nın reisi Vladimir Konstantinov Ахмежей шәрінің Борчухра қасабасындаки Кырым Татар Milli Мектебінің құруcılık кетишатыны оз шақси незаретіні алғаны ақта білдірді. Бұл уақытта рейс мектеп құрылған еріні зерет еткен вақытта біздеріні хабардар етті. Оның айтқанына көре бұл лейха экспертизадан кечті. Месулеттілер ве эда етіжілер белгіленді. Шуны да қайт етмелі ки бұл иштимай муим лейханы незерет етмек үшін махсус мебус корпусы таздықланды. Проект сложный, нам не просто нужно построить школу и посадить детей, нам нужно сделать общеобразовательный, культурно-воспитательный центр с крымско-татарским языком обучения. Но мы хотим сделать межнациональный центр для того, чтобы вот именно с детства воспитывали детей в правильном уже русле. Это будут будущие крымчане, которым жить в этом полуострове. Для нас это очень важно, мы хотим это сделать на высоком уровне. И этот проект и главы республики, и правительства, и Госсовета. Ахмежетте Меркези районының сакинлері yolların vaziyetini şikayet eteler. Енді çok vaqıttan bu meseleni çözmege talap eteler, ama netice muvaffaqiyetsiz. Bu vaziyetini anlamağa bizim muhbirimiz Султания Истакаева тырышты. Рустем Керимов гражданская сокағында енді 23 ел яшай. Оның сөзлеріне көре мұражатларға бақмадан бұл вақыт девамында yollar бір кереде тамир етілмеді. Дороги в ужасном состоянии. Yollar pek zayıf halda. Arabada geçmek çaresi yok. Tek tankta geçmek mümkün. Yollar gerçekten de hiçbir vakit tamir etilmediler. Faal iştirakçı Мария Павленко қайдетті ки районда 2 бала бақчасы ve мектеп бар. Amma yolunu geçmek için жаяк keçeti yok. Sunni obalar yerleştirilmegen kaldırımlar virani alında. Kemer yerlerde asfalt yok. Bu sualler ile Maria 2012 seneden beri şehir şurasına müracaat etti. С августа месяца. 2015 senesi avgust ayından beri bizge her bir sokak yollarına asfalt yapacağımız dep söz bereler. Sokaklar kirli, her yerde çukur, fenerler yok. Ахмежет şehir şurasının reisi Viktor Ageyev bizim programımız için bu meseleni tefsir etti. Şehir başı bildirdi ki bu sene çok iş yapılması planlaştırılan. Onun sözlerine göre bugün yollar keyfiyetli ve kefil müddeti ile tamir edilmesi için kurucular seçiliği boyunca iş alıp barıla. Elbette yollarını tamirlemek gerek. Hem sokaklarını hem binalarının ok taraflarını hem de yarıklarını Kırım'ın merkez şehrine paytaxt kıyafetine yaratmak gerek. Bundan da gayrı Viktor Ageyev kaydetti ki işlerini acele başlamak gerek. Onun fikrince şehir sakinleri Yarımada paytaxtında yaxşı denişmeler başlanğanını görmek gerekler. Султания Истакаева, Аким Бекиров, Эдем Исмаилов, Миллет үчүн. İslam Terek rayonunun Şeyh Eli koyunun sakinleri suf meselesi rahatsızlay. Kunde 2 saat suf olğanı sebebinde olar rayon memuriyetine şikayetlerden bulungan ediler. Bu meseleni bizim muhbirimiz Mavile Eyyub'da öğrendi.
5 yıldan ziyade Şeyh Elikoy sakinleri su yoksuzluğundan çekişeler. Eki sokak su men bası uzak yerleşkeni sebebinden olarga su aslında kelip yetmey. Sakinler bildirgenine göre bostan ve tarlalar aslında suvarılmay. Kimerde hatta içilgen su yetişmey. Su eki ulusaya yok. Su taraftan pek kıyın bu bizim koya. Eğer mülkün olsa yardım etiniz bizim ulusalara da aslında bizim halk yaşay. Koyda tek 2 skvajina var, onlardan tek birisi çalışa. Lakin su menbası koyunu bütünle temin etip olamay. İslam Terek rayondaki Чистота и порядок kommunal müessesesinin müdiri Igor Noskov bildirgenine göre su berilüvü ışık söndürülüv grafiki ile bağlıdır. Işık olgan vakıta biz suvnu çekemiz. Kuyunda 5 saat suv berili. Lakin tek 300 ev suvnen temin etili. Skvajinaga yakın yaşagan insanlar suvnu sınırsız işletiler. Uzak yaşagan insanlarga ise bu suv toğusunun yetip barmay. Yerli sakinler hesap donatmalarını ve suvnu kadrına yetmegence mesele çözülmeyecek diye bildirdi Igor Noskov. Lakin yerli sakinler üçün hesap donatmalarını satın almak pek bağlıdır. Mavile Eyüp Adam İsmailov, Hasan Zivadinov, millet üçün. Tavuk ve diğer ev kuşları hastalığı boyunca Kırım'ın 5 regionunda karantin kırsetildi. Jurchi, Ahmejit, Orkapu, Akmechit rayonlarının ve Sudak şehir civarının hocalıklarında Newcastle hastalığın ocağı tapıldı. Psevdochuma deb adlandırılgan hastalıktan hastalangan tavuklarının 60-90% ölüm. Federal hayvanlar sağlığını korçalamak merkezinin mütehassısları ile hastalık yok etilivi boyunca bir sıra çareler bakılı. Kırım sakinleri juyulgan Ukrayna vesikalarının kopyalarını bedava alabileler. Buna uygun leyhanı Devlet Registr Komitet mütehassısları işlep çıkardılar. Onu Cumhuriyet Nazirler Şurası bakıp çıktı. Juyulgan ya da bozulgan Ukrayna vesikanın arxiv kopyasını almak için insan Kadetov organına yazma soratma ile müracaat etmesi yeterli. Иван Франко adlı kitaphanede Nikolay Marketov'nun Kırım Время Перемен adlı kitabının takdimnamesi olup geçti. Kitapta Kırım tatarlarga bağışlangan ayır bölük var. Bu vaqta taslatlıca Nebet Ekilevxamız. Kitap yarımadanın 20-21 asırlar yanı tarihine bağışlanan. Onun tirajı 1000 nuskanı teşkil etti. Neşir devlet büjetine derçetildi. Moylev kitapını bir kaç sene evvel yazı başlagan edi. Adetmeyli ki Nikolay Marketov bölüklerinde birisinde Kırım tatarlarının sürgünlüğünü tasvirledi. Men dikkat ile arxivlerde Kırım'dan Kırım tatar sürgün edilgen devir ile bağlı her şeyine bakıp çıktım. Arxiv malumatlarını doğru kullanmak için o vakalarını başından geçirgen, öz gözünden körgen insanlar ile görüştüm. Kırım tatarların tarihi bu yarımada tarihinin ayrılmaz kısmıdır. Tamam şu sebepten tarihi tadqiqatının bir kısmı Kırım tatarlarga bağışlana. Jentin evvelki devirge çok dikkat ayırdım. Yani Kırım tatarlarının takdiri Krasny terror vaktında nasıl olganını gösterdim. Bunun beraber Kırım'da yaşayan eps halklarını olar ne geçirgenlerini gösterdim. Kırım Cumhuriyeti'nin içki siyasiyet malumat ve alaka nazirinin muavini Vadim Pervih kaydetti ki bu kitap Kırım'ı gerçekten de sevgen ve onun tarihi ile meraklangan insanlar içindir. Eğer kitabını bakıp çıksanız, siz anda Kırım'la bağlı tarihi malumatlar yengil şekilde yazılganını eslersiz. Bu ilmi neşir değil ama eğer de sizni çarlık vaktinde Kırım'ın iqtisadiyetinin inkişaf etkenini, Ulu Vatan cengi devrinde Kırım tarihinin haramani sayflarını bilmege isteseniz, bu kitabını 2-3 günde okup çıkarsınız. Takdimnamede Kırım Cumhuriyet Hakimiyeti'nin vekilleri, ilmi ve icadi muniverler, Rusya Jurnalistler Birleşmenin Kırım bölüğünün vekilleri, kitaphanelerinin hadimleri ve okuyucular toplaştılar. Men bilesem bu kitap bizim halkımız için mühimdir çünkü o Kırım'ın yangi tarihini aydınlata. Kitapның 5. bölügü Kırım tatarlarının, Urumlarının, Bulgarlarının sürgünlüğüne bağışlangan. Onun için okuyucularga bu kitapны okumak meraklı olur. Arxiv ve kitaphanelerinin fondları ile devamlı iş neticesinde müellif yarımadanın en mühim tarihi vakıyalarını, yani Kırım'ны Yekaterina vaktında Rusya'ya koşuluvundan başlap Kenya Rusya erkenine kaytarılmasına kadar esas tarihi vakıyalarını gözetti. Nikolay Marketov gelecekte de Kırım tarihi boyunca tedqiqi işlerini devam etmeye planlaştıra. Guldara Karimova, Alişer Alimov, millet üçün. Ecatlarımız episi ağırlıklarını başlarından geçirip sürgünlükten son ana toprakka kaytılar. Kırım tatarlar bugün bu ana toprakını, vatanımızını terk etmek gerekler mi ya da yok mu? Bu sorularga Kırımtar sanat ve tahsil erbapları cevap verdiler.
Украина саналарындан чыгып алышкан кемер Кырым артистлері кечкенлерде Кырымны терк еттилер, ама бөле түшінгенлер чок дегилер. Кырым татар санат эрбапларынын эксириети Кырымдан кетмек гайсыне кол тутмайлар. Олар айталар ки, ана бабаларымыз урф-адетлерimizni, тилни, медениетни, халкны сакламак үчүн кыйынлыкларны янып ватанга кайтылар. Кеткен Кырым татарлар бу кыйметлерден рет этелер. Йырлар, авалар, oyunlar yeniden doğru yolga koymak, doğrultmak ve elbette şunları inkişaf etmek, yani gelecekte kendi yaşlarımızga da kolay olsun. Onun için biz bu vazifelerini hiçbir dakika toktatmayız. Urf adetlerimiz yaşamak gerek, onları daima biz yaşattırmak gerekmiz, göstermek gerekmiz. Diğer bayramlar olsa demek biz şu bayramlarda onları mutlak göstermek gerekmiz. Серверка Куранын фикрине Миле телеканалынын яйынлав мудиры Сусана Халилова кол тутан. Onun картына кардиделери сүргүнлүктен 70-ші сенелері ватанга кайтып, Кырымнын чөл тарафларында ерлешкен эдилер. Чок йыллар девамында олар үчүн прописка этилмек чарасы жок эди. Иш тапмак эле кыйынлык болду. Сусана ханымдын фикрине көрө бүгүн Кырым татар генчлери ана топракта калып, халкыбыздын инкишафына жардам etmek gerekler. Bizler Kırım Tatarlar öz vatanımızda Kırım'da yaşamak gerekmiz. Meni korantamda aynı böyle terbiyelediler. Ve bugün Kırım'ını terk etip ketken vatandaşlarımını men gerçekten de anlamayım. Bugün bizler öz toprağımızını, yani bizler degil sizler kimge kaldırasınız? 5-6 yıl evvelsi İstanbul'da olganda kardeşimden bir kahvehaneye kirdik. Bu kahvehanenin sahibi Kırım Tatarı eken. Ular, bu insan bizler Kırım Tatarları, Kırım Tatar kızlar olganı bilgen son, bizlerde getirdi ki böyle bir bankanın içinde Kırım toprağı eken. Ben ne zaman soradım, sizin tamirlarınız kaydan? O dedim, Cankoy'un bir yerlerinden. Bu insan hiçbir zaman Kırım'da olmadı. Tarih tekrarlana. Ve bugün ketken Kırım Tatarlarının taqdiri aynı böyle olacak. Kırım Federal Üniversitetinin Kırım Tatar Filologiya kafedrasının müdiri Ediye Mimetova bildirdi ki, o ufak bala olganda ana babaları ogrete edilir. Sofradan turganda başka telekler arasında Kırımga kaytmak ve vatanda yaşamak sözlerini aytmak gerek. Ediye Mimetova üniversiteti endi 23 yıl çalışa. Vatanga kaytkan son onun korantası digerler gibi çok meselelerge rast keldi. Ediye Şevketovna bir Kırım Tatarını ecdatlarının hatırasını urmet etmege ve tufgan yerde kalmağa çağıra. Çoğrak ne zaman su çıkara? Eğer onu daima birev temizlese, ya o çoğrakның yerini bilmek gerek, ya onu yerini bilmek için tamir temel halk olmak gerek. Şu sebepten men belesem bizler mana bu bütün şeylerini daima akılımızda tutup, bizim bu yolda ne kadar adamlarımız gayip olganını akılda tutup, fedakar olganlarını, Reşat Ağa Cemilov, rahmet olsun canına, ne kadar çok şey yaptı. Yuri Osmanov, rahmet olsun hepsinin canlarına. Onlar pek çok şey yaptılar bizim Kırım'a kaytıp yaşamamız için. Bizler ise bugün olmayacak bir sebepler tapıp, bunu beğenmeyin, bu bana kelişme ve ilahri, ana toprağımızı tepip ketemiz. Bu yaramay şey. Buna men belesem bizim balalarımız cevapkar olacak. Çünkü bizler vatan degen şey adamның içki dünyasından, dünya bakışından ayrılmaz bir parça olmak gerek. Devlet Milletler Komitetinin reisi Zauр Смирнов aytkanına göre Kırım'dan 800 insan ketdi. Bu hadise esasen din ve siyasi noktayı nazarlar ile bağlı. Onların çoğusu vatanga kaytmağa isteyler. Devlet Milletler Komitetinin reisi episi medeni erbaplarını Kırım'a kaytmağa çağıra. Хотелось бы призвать их возвращаться. Я прежде всего обращаюсь к представителям наших артистов, тем, кто занят в шоу-бизнесе, тем, кто работает в средствах массовой информации, на телевидении, в каких-то изданиях. Конечно же, нужно быть творческим человеком там, где живет твой народ, и там, где твои зрители, там, где твои слушатели. Я знаю, что сегодня есть такие настроения у многих вернуться в Крым, и многие ищут, скажем, возможность осуществить это свое желание. Но, думаю, никаких опасений у них быть не должно. Крым всегда открыт для своих соотечественников, тем более для крымских татар. И народ всегда ждет своих любимцев, тем, кто приносил пользу своему народу.
Ватанда яшамақ бұл тек оңайтлық меселесі дегіл. Бұл эм гражданлық ноқтайы назарыдыр. Чүнки біздер бүгін Қырым инкишафы үшін япқан ішлеріміз иле келечекте ярымадамыздың гулейджегі бағлыдыр. Нариман Тарсинова, Алевиза Сидбелялова, Асана Бибулаев, Эдем Исмаилов, Руслан Хохлов, Милет үшін. Бұл нұқтада яйынымыз сонына еті каналымыздан айырылмаңыз. Көршмен көзіре сауықтен қалыңыз.